Anar malaka nyam biya kamal ka Nuer online TV channel ka jan gwasame ban writing content lat Korean banakaling Uganda deployed troop to South Sudan to secure capital. Juba military chief said ala gat Museveni murai kona tama na me lat ka jeka BBC ka mandan en chuda me jalaran tama ala tege dej medin mishanang re wish ka Juba ano bana jalinkel gwasame atangwen te tana dalla jaling pinyano shikan guru de kan rinde kan linki ler kon lat Korean but the reality still stand and would a man tam right kon tam to kon raja she de mi di cheje nangre which ka Juba and tam alam right kon tam akena kon lat kan tam wi mon be no raja dana cha lat BBC kata dana chuda me she force to deploy which ka Juba ka je ki ta dana shikana mat kene kirma yadid murai kona tama biajeling no te lat Korean long tama dong chi de ngaje mandana la da gwas me duno bi ngach mugoro je bu ka bbc.com ka news den bi jo je kana me dong la to ko en la ja kweni bi mandana to ko tama pa gor raje me pa gor ka kortane dang jo Korean ka bbc.com bi gorno bi jektena no channel right tin gwas me Uganda deployed troops to South Sudan to secure capital, military chief. Would a me a gat you were kuga Museveni, queer Uganda. Jaramdan and te pindere, which ka South Sudan, ka Uganda. She already done a chilling, guadron wang and chajeling, go while a young welcome pa diogron kina dangro, with a jandangro with it. Roger Chalat Sierra la kirma yadit, a jane a guru guan. Ano ko ray dana celat keje ke kuje mo metera mi yer kuma kirma yadit a jana bine nyi kaja ken fak mor lat kono gwazame ken jorkane ke la military en charge jur ke mercenary dung Uganda charge jur ntama charge jur kirma yadit ko be ko nyen kanetin content la nweri jala do ken la deployment be ka kor ke me shi korte to re wi ken nasra jen shi ntam men la step ja kan right kone jadi ni cha nan re wi ke jubala de ni Uganda ude me kamana lat ke tem as we speak ajaramudan and she riɛk me tem she lat re wi ke South Sudan no ala force chanang wa special force mi chanang re wi ke South Sudan ke Juba wa we kirma yadi we je loko ba security be jaga jabum re wi ke South Sudan ke Juba security metedi mede kiru gorne ti mercenary mo kene ti laji Uganda ti la deni meda ka o deploy re which ka South Sudan which mi tegana mitegijika chigajen point kirma yadi tege de SSPD ap chaga tol shikan tol ka gang ko dong de kan kirma yadi de kan gang mu gorne ti mo ba South Sudanese ba bna kone anyok jen we senator source ni nying South Sudan tam Kawai dana chalat gwasame BBC chalat donene the move come as the tension escalate between Kir and his deputy Riek Machar awa doba me enwo ba Uganda ni special force me ki mercenary ken ba kan angre which ka South Sudan gwa da Riek Machar ken Kir Mayadit shigete shunga ka takur chitore which ka Greater Penal State kanasir jen doba dana nanke deje me deju ken me nanga jere which ka Juba ka jamo men biya ngachi Juba karwade nanga jega Greater Penal State che men ci kon lat gwasame men tuok ajena mo ala men chalat gwasame long no South Sudan has not yet to implement peace deal ka ken chigan gurno take a deal mede kana lat but as we are speaking kamen ana chala de BBC chala do tem South Sudan woni jere ko ci woni jere malka and force awa force country mdo de country kam do den waje no re we dun be yebagang nyok den go shia fail yene content re wejamo adwo meter mede kem yadi dawo nong no force du Uganda na me mishalat so alamen lat ke longwad me lat yen go chi kor che benetame ala ne te kone cha yen ka spele mai go kirm yadi chak bulunya as we speak chak bulunya jen me gwej ken tame win mon ke lioko shi kirm yadi te kor che den wok alamen de tin tam as we are speaking to mishit karon kin dang re wal jogo tam chero de tie murai kon tam ko mandan le ro do gwasame me bej amene je kwen ya katada na cha gor ke je ne ti content BBC katada na cha to je Uganda has deployed special forces to South Sudan capital Juba to help President Salva Kiir to secure it. Uganda military chief general Moozi said on Twitter
The move comes as tension escalate between Kir and his deputy Riek Machar, raising fear that the fragile peace deal could collapse and conflict could resume. Wa gikije no bukorba to ore which ka South Sudan ko tema ala deal dan wache collapse already as we are speaking. Tell me shali male shatan kurun kin dangra wal badak. Tell me shala mala temre yuka South Sudan right kona tema. Okay, alum lero de me wa kum kirma yadit wache right kana but ajen dana to tema wajen koko ni de wini to goal ko big bere we ke juba ba je gang ngada je gwa cha gang ni kiro okay gang ka ni bol mel lenga je gwa na me melet sepa ke ma yadi de alajen be ben pin bende pin be ramadan bla bi ko amantama e bol mel ka ba korbe je tok chim right kon tama bi chutene bol mel wi ko amala kwerenyam. Okay, instead of vice president, jen bachong ala president ray wika South Sudan tama telero mulen kon gamen tama shika ngwane ti tana kan moto ke kai na meten mugor kaitin cause ti diala ti tama la ka BBC biya kalinga to talk cause gor kono ban madan lero do ban jeling kata dana len ngwana do din keje baje min screenshot be nyon madan lero do gwasame cause enran gor ja en wo dar madan lero do dar jeling cause titi ka ngwane atlat korodian. Okay, timnen yan mo gwasame okay chana jaman lat gwada me bukon net na many GBC kuja nang gwasame no Uganda deploy troop to South Sudan to secure capital Juba atama tedi me de capital Juba de jo ganga jamo native bo we dodien te la de dodien she de South Sudan che we dun che de right now we dun da je yi ko ka ti kan dial karik okay mishi gujeri erek na merik ala deni Uganda shaka de nanga South Sudan che dem talk. Okay, che dem talk ko ngai kona gwanu shika deni South Sudan me to karon kin dangre wal diok ma real ka gwase dan ngai kona gwanu kan ji Uganda ti ci kan kirma yadi ci kana lok kur no beje no nge gwata me ko gor kono ban ma dan le roda ban jeling. Let me simply do it here. Okay, name gui kono mo gwase me the others follow clash in Upper Nile state between government forces and militia known as YAMI wajanda no reganamo and mushal deni Uganda titi chalaro it had fought alongside Machar during the civil war. Sorry, ala YAMI jenda na chinyi alongside Machar ke 2013 na mo reality ko kanware chungan kel ka Machar ka gwade dan chablaro chunga kel Machar ken kanware so kuji mode ganwade kan gagang. Okay, me chab jigno jene wagula power struggle me dane gorke mo yadi do naga yang Machar churo do chubar anyogon gwasa mo chuker mi yadi chon wayo chu nagra wo ke juba. So up to now jen dan and Dak South Sudan. It led to heavy fighting in Juba with Kir accusing Machar of plotting a coup. Kata me dan chab jigno kaj botel coup mishalat right ngai kon yala. Machar denied the allegation, but South Sudan then plunged into civil war that killed more than 400,000 people. Gwada me kure dan chito kene job ke kinutu kudangwan awonyam chakanak arewika South Sudan. Kennedy T Uganda na T kata me dan eche koche talk. By the way Tekenton Kennedy konte nakana long. Okay, chaka jaka great up now steady ne ko gwade dan. So nam le rode as we speak ajeno riek jatin rewich ka South Sudan. Okay, riek jatin aching me dane cha mishale power sharing cha jela dan wo de jela let ka ron kin dang wal badage dan cha ngod wakir ma yadi cheje gorno de na me de jela let gor jeno de yente kon lat ko rin dien keling antama ko bia lere til rodien rewich ka South Sudan bia ka kulaling ka ta dan and situation we jek as we speaking. Okay, gor je bia jangach and wo tel mishali mala temre wika South Sudan wene jan kamishiro lot. So channel yeba mat ban tin content lat ko re which ka South Sudan ban kala link ko gwaten be biya te kamal be nung le rodian mite talk katin but biya ka ding. Bye bye.